zambi babwira umwanzi wawe wa mbere ndagira ngo mukubwire mwizina uramumenya na nyina ndetse muranaturanye hafi yawe bunyina. Umwanzi wawe wa mbere ntabwo ari inyabiri hanze, nukuri kw'Imana, ntabwo ari igikombe gihanutse hirya y'igitanda. Umwanzi wawe wa mbere ni impamvu yo mu mutima wawe bwite yakubuje gusoma biri wifite muzi, iragucutsa nkuko umwana azacuka kuri nyina, nawe uraheba na iraheba, biribagirana birafutika, rwararangiye. Uri umudemisiyonere, ubwenge bwarabyakiriye ko rwarangiye, nta kuba ukigize ngo usome Bibiliya byaranze. Iyo mpamvu saba turanyi, saba vandimwe hari wakubujije tuyifite mu wawe. Impamvu ikubuza gusenga nijoro, umuntu w'umukristo akananirwa gusenga mu rukerera, agasinzira nk'incuke isize amavuta y'inka, agatogota, yarangiza ngo bashyire mu gisirimbano ngo abayumbe ngo turi bayafose ngo tuzamuka. Urazamuka mu biki? Uri mu biki? Muza mwifatira abandi. Umugore arabizi ko wazimye, arabizi ko rwarangiye, arabizi ko utaceguka, warangiza ngo umuriro ngo sinzi uko mbaye, sinzi uko ubaye nyine. Abaheburayo igice cya 6 duhere ku murongo wa mbere niho turi busome aka kanya. Nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu byambere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugeraho dutunganirizwa rwose, twe kongera gushiraho urufatiro ubwa kabiri ari bwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana. Cyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu byambere bya Kristo, tukigira imbere ngo tugeraho dutunganirizwa rwose, twe kongera gushiraho urufatiro ubwa kabiri ari bwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana. Amen. Mwami Imana, ukora ibikomeye, icyubahiro kikugarukire. Ndagushimiye kuko byose bikunda kubw'icyubahiro cyawe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uhindura ubusa imigabo n'imigambi ya Satani, imyuka mibi yose itsindirwa icyarimwe, hogezwe humvikane wowe uganiriza abantu. Ndagushimiye ko byumvise mu izina rya Yesu none bidashira. Amen. Muri turaganira gahoro buke buke abo Imana yashatse kuganiriza hari ico bari butahane ku bwayo. Abo Imana yashatse kugera iwabo nta kabuza Imana irarara igeze iwabo. Abo Yesu arari iwabo ararari iwabo. Umutima wawe uvuge ngo ntumpite umukiza, ngo wumve uko nganya bugenderera abandi nanje ntumusiki. Wanasifiwe. Bugenderera abandi nanje ntumusiki. Kera twiga amashuri aya matoya y'abana nubwo tayo makuru cyane haba, akantu bagajya batugirira bakatubwira ngo marcher sur place, anava marche. Bakagira kandi bagaza bita ngo ni marquer le pas, niho nkikamenya nagazagira ngo ni mangire pas, naho kumbe ni marquer le pas. Noneho rimwe bakanyuza inkoni munsi gutya y'ibirenge, ariko icyuya kikaruha keturenga, tukazamuka tukamanuka tukazamuka, ariko ntiyagira utambuka n'igitsinzi, ntiyagira uva hangwa agera. Noneho ukareba urugendo twagenze rwatubijije ibyuya, tukaruhura tugasanga harya twatangiriye
niho tukiri kugeza icyuya kiturenze. Uza gukuramo icigwa muri ubu buzima tubamo bwo kuja mu ijuru. Duhora muri marche sur place. Umuntu atangirira mu ntegeke, agakomereza mu ntegeke, agatura mu ntegeke, byaba ngombwa karangiriza mu ntegeke. Mwakutangira umuntu ari mu bitotsi, ugakomeza asinziriye, ukarangira azimye. Kibaza iki gituma abantu badatera imbere, niki gituma abantu batigira imbere ngo babashe gusingira ibihe byiza mu Mana. Niki cyabaye? Niki kitambitse aba bagabo? Niki kitambitse aba bagore? Walianza kwa roho, sasa wanamaliza kimwili. Batangiriye mu mwuka, no birangiye ari abanyamubiri. Batangiye ari abakristo, none barangije ari abanaka. Mugabo arambwiye ngo ntigeze ajya mu kiyumbi. Ese kubera iki? Arambwira ngo hari uko yaceretswe. Wakibonye ute? Arambwira ngo yagize yerekwa, ngo abona ko basirimba cyane, ngo barangije mushyuha kirabarenga, ngo bahagurutse umuvuga butumwa, ngo basohokera bose icyarimwe, ngo bagere hanze bire mu tuguku. Iyi miryango yiri iwacu, ngo abana akabahagarara ukwabo, abana akabahagarara ukwabo, ngo barirunda baragambana barasambagurika. Umuntu arambwira ngo ese wababonye? Arambwira ngo ntigeze ajamo. Ngo we no gusenga gusa, ategereje ko Yesu azagaruka. Iwe karasenga gusa, iwe karasenga gusa. Bakristo, niki gituma abantu badakura? Niki gituma abantu batigira imbere? Niki kibuza abantu kwakira imbaraga? Niki gituma ubuzima bwa kera bugenda bugaruka? Niki gituma tutinjira mu zindi imbaraga? Niki gituma abo tubana batabona duhinduka tuba beza cyane, ahubwo bakabona duhinduka tuba babi cyane? Paulo yabwiye abagalatiya ngo yeme mw'abagalatiya babapfapfa, ngo ninde wabaruze? Ninde wabaruze? Batangije iby'umwuka, mubiherukije iby'umubiri. Mwari mumaze kuba abigisha, none mubaye abigishwa. Mwatangiriye mu mbaraga, none ubu muri mu ntegenke. Abantu batangira itoro riri mu bwiza bw'Imana, riri mu Imana, riri mu presence y'Imana. Imana ifite ikibanza, Imana ifite intebe ihoraho. Bikarangira ibintu byarabaye musaka, bikarangira byarashize. Bantu batangira itabaza ry'Imana ryaka mu mitima yabo, bikarangira bacuza umwijima. Babwira akantu gatoya. Satani ni umuhanga. Ubona, nabwira umuvandimwe Gasore twarabane kuri primaire. Satani, kwiteye Satani, iyo gutsinsura ku bihe byo gusenga mu kuri no mu mwuka, ngo nigutesha akantu gato, nigutirimura ne fiske 2 cm. 2 cm ni twatuntu two kwa tayeri, rimwe kabiri. Satani yagutirimuye gato, sumuswa sikizeze taza kurekeraho, aza kwaraza mu mugenzi. Yaravuga ngo azazana abadayimoni barindwi babi cyane, ngo bakakuzinga amaboko bakayabohera inyuma, ngo bakakwararana bakakunyurana mu cyamu
bakakohera bakagupfunda ahantu bagahambira barangiza bagakinga hanze. Buriya tutekereze ngo nutakaza ibihe byo gusenga, ugatakaza amasengesho kuwa gatanu, ugatakaza amasengesho kuwa kabiri, ugatakaza ibihe byo gusoma Bibiliya, ngugire ngura cyaba muri mitondo. Oyaye aho ugeze n'urugendo indege itotega, na hantu ubwenge butofata, na nikirere woza urangiza, n'imisozi aho wabaga ugahebura, ugakabakaba ntusingire, ukarangiza ntugira icyo ubona, ugafata ntugira icyo ukoraho. Babwira ntawuzi umenya agaciro k'ubukristo iyo kibufite. Uzumenya agaciro kabo wabutakaje, nibwo uzumenya kuwagiraga ikintu cy'agaciro. Nangiye kera gutera harira ya mbere. Uzumenya Bibiliya iravuga ngo Samusoni ngo agira gute, ngo agushwa n'abagore. Usome bya Salomo, Bibiliya iravuga ngo nuko Salomo ngo agushwa n'abagore. Suko ba uriya abagore bose si wagisi, ni entourage yose tugose, ni environnement yose tugose ahanga. Aba bose abangaba umugambi wabo nuko sinzi uko baza bakugira, sinzi uko baza bagutimbiza kabiri, ugatakaza icyo wari ufite, ugatakaza icyo wari ufite, ugatakaza icyo wari ufite. Ugatakaza icyo wari ufite, ugatakaza icyo wari ufite. Kristo, turi mu bihe byo kunanirwa, turi mu bihe by'ubuheneberere, turi mu minsi ya nyuma. Bibiliya yavuze ngo nicyo gituma tudakwiriye guhora mu bya mbere bya Kristo. Twigira imbere, twigira imbere bavandi, twigira imbere. Uringanishe, ugereranye imbaraga wari ufite ugitangira nanone, ugereranye imbaraga wari ufite umwaka ushize nanone, ugereranye ibihe bya mbere n'ibya none. Nusanga waragiye imbere, Imana ihabwa icubahiro. Nusanga ahubwo waratakaje, kandi mbabwire umuntu ntazotakaza kubera abandi, umuntu ntazonanirwa kubera abaturanyi bikure mu bwenge, umuntu ntazonanirwa kubera izi satumba z'abantu bahaza amakoka, umuntu azonanirwa kubera impamvu zo mu mutima we bwite, nizo zonyine zazimara umuntu. Umuntu ntazamarwa n'ibivuye hanze, niko kuri kw'Imana. Se turi kumwe ba? Mweze se cyubahiro. Haleluya! Muntu ntacyo azitwasa ngo avuge ngo nananijwe n'abantu, ngo nananijwe n'aba n'iyi groupe n'aba bagabo n'aba bagore. Ntabibamo. Umuntu wese azananizwa n'impamvu ziwe bwite. Impamvu ya umwanzi wawe niyo mpamvu yakuzimije mu mutima, irakuzimya, irakurangiza. Nicyo gituma Imana yaturemye turi abanyabubyuke. Iyo umuntu atabyutse mu by'Imana, iyo bizimye hahita hipanga ubundi bubyuke. Nuko umuntu akabyuka mu bindi. Tugira abandi ino ntibarahagera, mu by'ukuri ntabunzi, ariko twari tubazi kuva kera. Tibaza babyuka igihe cyo gusenga, ariko iyo hari nk'agasako mu ikanisa nibwo baza babyuka. Tibaza basiba amateraniro, inama zose baba bazirimo, baba bahagurutse, ukayoberwa bene ubu bubyuke ni bene ubu. Mbere mu masengesho ntubabaze, mu gitaramo ntubabaze, ariko igihe cy'amanene nibwo azayitanga, ukazuyoberwa, akazayicara ku ntebe ya mbere. Bene nukuvuga ngo Imana yaturemye tudakwiye kugira vide y'ububyutse. Iyo ububyuke bw'Imana buzimye, ubundi bubyuke buhita bwipresenta, nuko umuntu akaba arakangutse. Ariko Bwana asifiwe. Bibiliya iravuga ngo umuntu niba adafite umwuka wa Kristo, ngo ntaba ari uwa Kristo. Haleluya! Niba umuntu adafite umwuka wa Kristo, ntaba ari uwa Kristo.
aba Kristo Yesu ngo babambye kamere n'iruba ryayo babibambanye na Kristo. Isi yabambwiriye nabo babambwine, ni ukuvuga ngo barahabanye n'isi. Bivuga ngo tumere nk'abana batoya, no kuvuga gute? Ni ukuvuga ngo nza nkabwira nk'abantu mwihangane nongere nkavuge nubwo katari ubutumwa, tumere nk'abana batoya. Ntangana n'abantu bazavuga ngo bene kunyine ngo umuntu wagira icyo apfuye n'umugore ngo murabizi ko nta ngo babanye ngo ntibazabura ko bapfa, ngo bene ukubukeye nyine bene akahe. Tumaze imyaka 26 ntako turapfa, ntako tuzopfa, titurenda no gutongana, nta muntu uradutesha ngo ubwo yinjiye duceceke, tituzonatongana, wararangiye. Ni ukuvuga ngo bene uko bantu babana gute umuntu yotongana n'undi, habaye iki? Ni iki kiba cyaba bene iki nkaguti bigatangira nkaguti mu Kinyamurenge se, mu Giswahili se, muri Ngara se, habaye iki? Tibibaho ibyo mvuga, ntibibaho, ntibizonatekerezwa. Buriya dufite agakiza ko kuminwa, dufite agakiza katigeze kagera ahantu hose, ntikigeze kagera mu maso ngo kayahindure, ntikagera mu bwonko ngo kabuhindure. Kiza ntikigeze kagera ahantu hose, ntikigeze kadukwira. Turi birabagwe, abanyamahanga batumaze imbaraga, tumera n'imvizi bitarutaro. Titwigira imbere ngo tugere dutunganirizwa rwose, titwigeze tugera imbere ngo tugere mu gihagararo gikwiriye cya Kristo. Bibiliya iravuga ngo umuntu w'Imana aboneka ashitse rwose, ngo atagitereganywa n'imiraba, ngo ageze mu gihagararo gikwiriye, apana cy'abirabura, apana cy'ababishop, ngo mu gihagararo gikwiriye cya Kristo. Ageze mu mwanya wa Kristo, ageze mu mwanya w'abakristo. Twigira imbere bavandi, twigira imbere, tuve mu ntegeke, tuje mu mbaraga, tuve mu bitutu, tuje mu bishuke, tuve mu rugambo, tuje mu gukizwa, tuve mu ntambara, tuje mu mahoro. Ese turi kumwe ba? Impamvu ituma tutigira imbere, impamvu ituma tutigira imbere aho dutunganirizwa rwose, impamvu ya mbere nuko ubwenge bwacu n'ibitekerezo byacu Satani abihambiriza amateka, nuko tugahambirwa bikanga, tukanga kwinyamambura. Ndababwira ho gato yuko bivuze Bwana sifiwe. No kuvuga ngo uryo Satani aduhambira, aragenda akatwibutsa ibyaha bya kera, akatwibutsa ibyo twabagamo n'ibyo twakoraga, byabi bya kera, byabi bya vuba, byabi bya ryari. Muri ibyo yaravuze ngo byose umwami Yesu yagize gute? Byose umwami Yesu yabidukuyeho, nuko aduha amahoro. Hano hanze Satani afite abahanga, uvugira ngo uranezerwa. Ubushize umugabo umwe yavuye ruguru araza, arambwira ngo runaka aramutumye ngo ariko nzanibuka ko nagazanywa ngo inzoga iwiwe. Ubwo novuga ngo Satani ni umuntu upanze, afite amarchive z'ubuzima bwacu bwa kera, ngo abidutinyishe tugahambirwa nayo mateka. Ariko ndagira ngo mbabwire, Imana ni umuhanga guhindura ibihe. Imana ni umuhanga kunyuranya n'Imana ni umuhanga kunyuranya ikirepe n'umukara, kunyuranya umweru n'umutuku. Imana ni umuhanga. Ninde wotekereza, ninde wokwibwira muri mwe ko umugabo w'ikirara, umugabo w'igituza, umugabo w'imbaraga, umugabo w'umwicanyi wamenya amaraso, ninde wotekereza ko umugabo wahambye abantu base barababura banyina banyirarumereta zirashaka zirahebu? Uwo ninde mvuze ba? Simose. Siwo wasanze abantu agahita zinga umwe, agakumbanya ijosi agahotora, bwaca ngo agafurira mu musenyi.
bwagaca gasanga ubundi bubiri haburwanya karengeza kagira gutya tariko uraza kumara abantu mose ninde bene uwo mwicanyi ngo bukeye yahuye na Yesu aramubwira ngo kwetura inkweto zawe. Bibiri iravuga ngo Mose yari umugwaneza ngo kuruta abantu bose Imana yaremye. Imana n'umuhanga guhindura amateka. Imana n'umuhanga guhindura umwicanyi kuba umugwaneza. Imana n'umuhanga guhindura umusambanyi kuba umukiranutsi. Mbabwirira ijambo. Hari amasengesho twadusenga twosengera ikirato tukamara amezi abiri. Twosengera kuja hansi imvi zikaza tugapfa tutagiye. Twosengera barwayi bakaruha bagahambwa tukava kubata tugataha. Twosengera amazu twaruha tukagira buzukuru tutarayabona. Ariko hari isengesho ritazarira muzi. Hari isengesho ritagira ikindi kirivangiye. Hari isengesho Imana izisubiza aho ningo kwatsa amatara. Ningo kwatsa uzukubita ukiriya nukuvuga ngo Mana ndi umunyabyaha mbabarira mwawe. Tiriza riraranzira. Tiriza risabeje bundi. Tiriza risaba bwa buri. Twamara rero ko duteye abantu bagasigara batwibutsa umumera twankoye icyumweru gishize. Abandi bakatwibutsa ubuzima bwacu bw'icumwe bw'umwaka ushize. Ndagira ngo mbabwire ngo Uwiteka umucamanzi yagize gute? Iyambonye wa maraso. Satan iyanibukije gukiranirwa kwanje. Nubona kuributsa umuntu ibyaha bye byakera. Nubona kuragenda uvuga ibyaha by'umuntu by'ukwezi gushize. Satani azoba yabuze kuko atabonye umwanya, azoba yagutumye ngo umugendere mu cimbo ciwe. Bibiri iravuga ngo niwe murezi wa bene data. Niwe uzurega abantu. Abanyamurenge sabarezi babandi. Umwe gusa wagiye kuregana kuko Satani atabonye umwanya, niwe aba yatumye ngo nagenda muregera abantu. Nafatiri warandu niriwe ariko genda ugumundegere barunaka. Niwe murezi wa bene data. Ariko nibuka ijambo rivuga ngo bana batonde mugakora icyaha. Ngo kandi ntiyagira ukora icyaha murimo. Ngo mwibuke ko dufite umurengezi kuri data wa twese. Bavandi dufite umurengezi. Dufite umurengezi n'umwami Yesu. Dufite umurengezi n'umwami Yesu. Abantu bafite amaudio y'abandi, bafite amafoto y'abandi mu telefone, mugira ngo muravugana kera bakaba bagize gukendagira ngo mbabwire mwabantu mwe ko tubaje bwami kumana. Ibyaha bya kera Mana yanje. Ibyaha byatambutse Yesu azababarira. Yesu ntameze nka. Nigeze kubabwira kandi Osborne yanditse kitwa mu gitabo cyitwa ngo ni imifano iliyo hayi. Narakibabwiye hano. Niko ntekereza. Yaravuze ngo umusore umwe ngo yakataga ibyatsi yari hanze agakupa ibyatsi muri Perusi undi agakubura mu nzu. Noneho uyu wo mu nzu nuwo hanze arimo arakupa ahurirana n'inkoko ya nyiri rupango ya shefu abayiciye umutwe. Uwo mu nzu ati inkoko y'abandi undi atumbabarire ntuyivuge. Iyi nkoko yoja kunicisha kandi ngatakaza akazi ndeza abantu. None umbabarire iyi nkoko ntuyivuge. Undi atubwira ngo sinivuge. Uzukubura mu nzu ukate n'ibyatsi hanze. Ati cyo nzagikora. Nuko agakubura agakata hanze. Agakubura agatema ibyatsi. Umunsi yagize intege nke. Kamwe gatariko wibuka inkoko y'abandi. Agahita agaruka agakoropa agakora isuku yose uko yakabaye. Ese turi kumwe ba? Ngo umunsi umwe aravuga ati biranze. Ngiye gupfa. Nzankora undahembwe. Singibona umwanya wo guhumeka. Ibi nibiki bibaye. Ngo atega chef aje aramubwira ngo umbabarira umunsi umwe nishe inkoko yawe. Chef aramubwira ati inkoko nakantu gato. Genda ndakubabariye tugase no kwitekereza. Ngo okay mu gitondo araza mugenzi we aramuhamagara atese wibuka inkoko y'abandi. Ngo aramubwira ngo inkoko yataye agaciro. Ngo nibonaniye na chef. Nibonaniye na nyirayo. Bavandi abantu bafite amakuru yacu ya kera ntibazi ko twibonaniye na chef. Bwana sifiwe. Twibonaniye na chef turamwibwirira. Twibonaniye n'Imana. Twibonaniye nawe. N'umunyembabazi nishi cyane. Kuko Bavandi twibonaniye nawe twaramwibwiriye. Tiwari uhari ariko nje nari imbare. Hari ahantu twahuriye nawe mubwira intege nke zanjye, mubwira ibicumuro byanjye. Yesu arambabarira. Haleluya. Bavandi moye gufatwa n'ibyatambutse.
ngo bikubuze umunezero, ngo bigutera igicucu, ngo wumve ufite complexe, urikandagira kuki. Apoloni yabwiye mu Kristo atari ko kuratekereza kuzemerwa mu ijuru. Undi ati nzobuzwa niki? Ya sayo ntiyari rimwe amabuye yo gutarukiraho kutayanyuzeho. Icyo ntiwagikoze ukavoyagurika n'umutwaro ukaza wibiri ukiburuka ati cyo naragikoze. Ucyambuka isayo niki cyatumye bwenge bw'isa kuyobya akakujana kwa mwikirisha amategeko ugata inzira yawe. Cyo nacyo naragikoze. Aho ugeze ku irembo kwakomanza karenza kemewe kugeza wenda gusakuriza abantu. Cyo nacyo naragikoze. Ugeze ku hariya ku musozi biruhanya ti wasinziriye ati naragikoze. Ti wataye umuzingo w'igitabo naragikoze. Aho ugeze kwa mwirinzi mwubaha Imana mwigengesero na nyirarukundo uvuga amakuru y'ibyakubayeho. Tuzi ko wazurobekamo kugira ngo bagutinye ubemeze ubahebeshe ati cyo nacyo naragikoze. Aho none utekereza ute kuzemerwa? Ngo abwira Apoloni ngo ari kwa Apoloni ngo nibyo byonyine uzi. Aramubwira ngo ibyo uvuze ngo nibindi biruta ibyo ngo narabikoze byose, ariko ngo umwami wanje nkorera haleluya ngo yarabimbabariye byose byaribagiranye. Ibyo uvuze nibindi utazi, nibindi utabonye Satani, umwami yarabimbabariye. Umwami yarabimbabariye. Yesu yarabitubabariye bavandi ku musaraba Karuvari. Yesu yarabitubabariye. Iyo tutemera imbabazi za Yesu tuba tutemera imirimo yo ku musaraba. Yesu azatubabarira niyo umuntu yobavuye kumwitabe ariko ukaza imbere ya Yesu n'umutima wose. Mwami Yesu mbabarira mwana. Yesu n'umunyembabazi. Yesu n'umunyembabazi. Yesu n'umunyembabazi. Yesu wahinduye umunyabwoba nka Petero. Pete haba n'imvugo yawe aravuga toya twagubonye mu bandi inyabiha mu gashamba k'Igestemani ariko jewe mwambonye uruwi Galilaya ariko jewe ntiwagendanye n'uyu mugabo kuva nabaho nibwo bwa mbere kumubona. Ariko Yesu ngo azutse ngo aravuga ngo nimuhamagare na Petero nawe ngo ase. Petero ngo araza Yesu ahageze ngo aramubwira ngo uragira abana b'intama. Petero ragira intama zanje. Petero ragira intama zanje. Yesu n'umuhanga guhindura amateka bavandi. Yesu azi kuvugurura niwe haleluya. Yesu ariko Yesu nigitangaza abantu. Yesu azafata ibintu. Mukacuru mwashatse kunja intege muri aba mu miryango nari ahantu nimo mbwiriza yamahaguru ngo ariko ngo ndatanga n'ukuri kw'Imana ngo abantu abaruzi ko bobaho ngo isengo yamyabuta ngo bukiri butoye ngo ntibagiraga niyo kureza amaganga ngo none ngo kwasigaye hagarara mu bantu ba uko no Satani n'umuhanga kukuremura no kuguca intege. Ariko ndagira ngo mbabwire twogira bikeya twogira byinshi. Yesu n'umwana haleluya. Byoza bite abandi bazamavuga ngo nuko nyine ngo uzubwiriza ngo ariko ngo ntiwari mwiza. Yewe ko nukugira ngo abona hahera akuremure sinzi ibyo Satani azakora. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ni naye Yesu nimehakikisha jemadari wangu nitashinda vita. Asa turi kumwe ba? Yes. Haleluya. Yes. Bavandi. Satani azi kuduca intege akoresheje ibyo twanyuzemo, akoresheje imibereho yacu ya kera. Byo bibyakera, byo bivyavuba, byo bivyaryari twigereye imbere ye. Bibiri iravuga ngo wa mwenda wakingirizaga hera ngo utabuka mu kabiri. Umuntu wese abumwishikira agera imbere y'Imana. Agera imbere y'Imana arayibwira. Imana sumurengwe, Imana ntigira agasuzuguro, Imana ntigira inomero, Imana ntizifatirwa. Ni Emmanuel, Imana iri kumwe n'abantu. Uzuye magare kumva wahitabaza gatabara wayishaka ikaboneka. Ubwo yaravuze haleluya ngo mushake muzagira gute, ngo nimukomanga muzagira gute. Siko bimeze niko yavuze musabe muzohabwa, mushake muzobona, mukomange muzakingurirwa. Mukomange muzakingurirwa. Tufatwe n'amateka, tufatwe n'utunda abantu barimo bakugereka ibintu byakera n'ibyavuba. No kuvuga ngo impamvu ituma tutigira imbere aho Imana dushaka
nuko abantu bahambiriwe n'ibintu byinshi bitandukanye. Umuntu azagira ngo aranezerwa ngo disi ngo bagaza bakamisha iwacu. Ntaho bihuriye n'umunezero wa Yesu, ntaho bihuriye n'imbaraga z'Imana. Bavandi, sigaho gutinya amateka, shira ubwoba, ririmba imbabazi ze. Bwana sibeza. Bavandi, mureke gutinya ibyatambutse, we gutinya ibiri imbere, we gutinya ibyaryari. Iringire Yesu, tumbira Yesu, izera amaraso ye, izera imbaraga ze. Umubwire ngo icumu wacumiswe nije waricumitiwe mwana, kamba ry'amaho wambitswe nije waryambariye mwana, inkoni nari gukubitwa warazingubitiwe mwana. Yesu ni umunyembabazi, azahanagura byose bikibagirana. Yesu azahanagura ntasige trace, azahanagura bikibagirana burundu. Bavandi, ninde wotekereza ku munyabwoba nka Gideyoni yohinduka intwari igasiga amateka muri isi? Ninde wotekereza ko Mara ya Rahabu yo kwandikwa mu ntwari z'abizera, mu ntwari 10 na zingahe z'abizera? Kwizera niko kwatumye Abeli, kwizera niko kwatumye Mara y'uwo Rahabu wamana. Kumbe Mana n'abamaraya ubafitemo abajama, niko Yesu azakora, niko na Yesu azakora. Yesu azahindura amateka cyane, Yesu azahindura amateka cyane. Bavani, ntukangwe n'ibyatambutse, genda imbere. Birayavuze twabivuze mu gitondo ngo ndamarana ngusingira icyo Kristo yamfatiye. Suko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gusingira. Kimwe cyo ndasiga ibiri inyuma niki n'amajwi y'abaturage ndaga. Haleluya! Ndigira imbere ngo nsingira icyo Kristo yamfatiye. Ndagana imbere ngo mfate icyo Kristo yamfatiye. Ndaje imbere ngo mfate icyo Kristo yamfatiye. Ndaje imbere ngo mfate icyo Kristo yamfatiye. Jewe ndaje imbere. Aba bose baza batwamiriza, bose baducogoza muzandi makuru mashasha agezweho. Hano ntarahagera, niyagisoka ntaragera no kuri WhatsApp. Nukuvuga ngo aba bose batwamiriza n'abafite induru n'amateka n'amadosiye yacu n'ibindi babitse mu telefone no mu bwenge no mu bitekerezo, bose mbarahira Imana bari inyuma ya stade, nta nuwemerewe kuja mu kibuga. Nukuvuga ngo namajwi y'abari inyuma ntazabuza biteri gutsinda, baza bamutuka bakavuma, afite intego yo kunyeganyeza urushunduru agatahana igikombe. Haleluya! Namajwi ya hano hanze, namajwi y'urusaku, ariko dufite iyo tugana. Paulo aravuga ngo ndakubita sinkuhusha, ndagenda sinkutazi iyo. Mfite icyerekezo, mfite iyo ngana. Turagana he bavandi? Turagana mu ijuru ku Mana. Mfite iyo tugana bavandi, dufite iyo tugana. Ariko uzi gukererezwa n'abataruriho, uzi gukererezwa nabo mutahagurukanye, uzi gukererezwa n'amagambo ya hano hanze. Haleluya! Elisa, Bwana sifiwe. Elisa ngo baramubwiye ngo wa mugabo we shobuja Eliya, Imana yatubwiye ngo uyu munsi aragusika, none sigara hanga. Ngo arababwira ngo ndabizi ariko nimuceceke. Ngo agere imbere atari ko wa mugabo we, Imana yavuze ngo shobuja uyu munsi tarara nzira aragiye, none uraje sigara hanga. Ngo arababwira ngo ariko nimuceceke. Cecekesha isi, cecekesha abadayimoni, cecekesha induru z'abantu. Turagana ku Mana yacu. Haleluya! Bavandi, haraho tugana. Imana ngo Mana ntunganya. Nakarimuka guficha gatoya. Nukuvuga ngo neza kurubura mwami Mana, nezesha amaraso wavuye Mana, mboneke ntunganya rwose.
Yesu Kristo ntazayumva amabwire kandi si inama ngo bazomubabarira ngo inda yabyaye. Bari baragize amategeko iriya ngo ntibazobarira umuntu wafashe inda y'inyagihuru ngo atarayibyara. Nuko umuntu akaruha agapfa hatakamba ngo bamubabarire bakanga. Ngo ntitukubabarira ngo ibaraza ngo yaravuze le 28 ngo ntituzobabarire nimumbabarire ndapfuye. Umuntu yaruha agapfa bakanga kumubabarira bagakurura nk'abagiye gutura intama yaguye munsi y'amazu. Ariko ndagira ngo mbabwire dufite Imana bavandi. Imana yacu ishimwe ko atari umwirabura kandi ishimwe ko itavuye ku misozi miremire. Tiyakuzi wabo bagira urugambo n'amatiku. Yabayeho kera iriho kandi izahoraho. Uko yamye ni kwiri. Imico yayo mu biranga ni inyembabazi ni inyebambe. Haleluya! Muri bimwe mu bitubuza kwigira imbere dutunganirizwa nuko tubohwa n'amateka ya kera, nuko tubohwa n'ibyatambutse, nuko umuntu abohwa nagandu bo nakoze ubukwe nyuma nanje nabomboye genda hantu mu giterane ndabwiriza haba umunezero ngo muri umuntu yamahaguruka ngo ariko ngo aba bose batashingiwe ngo kuba ari mu cyaha ko twanezerewe aba bose babomboye abangaba. Hari na kane namubwiye nti ninga nzoshingirwa nta kintu gabisaba umugore ko hari nta fiançailles kandi sinzoja gupatana n'uyu nguyu tumaranye igihe kera ubwo ndataha mutangariza ko ninga dufite ubukwe niyinga après midi kera turashingiwe none subira kuvugi nukuvuga ngo quelquefois muze muhagarara nk'abakristo muze muhagarara nk'abantu bajijwe bamenye Yesu uzumenya ntukaza wiburanira uzure kukuri kw'Imana gutsindi uzure k'Imana ubundi. Haleluya! Ese turi kumwe ba ubundi mw'abakristo impamvu yo gutekereza ibyatambutse yabaye icyago gikomeye cyane. Yabaye impamvu yo gutuma abantu batinjira mu mbaraga z'Imana. Yabaye impamvu yo gutuma abantu bikandagira abantu bagira icyeyi sinzi ibyabaye. Ariko Bibiliya yavuga ngo ntitwahawe umwuka w'ubwoba ngo udusubiza mu bubata, twahawe umwuka udutakisha. Bibiliya yavuga Yesu aravuga ngo nzaboherereza umufasha ngo Roho Mtakatifu aliposhuka ngo walihubiri injili bila hofu ngo wakaomba kwa wagonjwa wakapona. Donc bakoze ibintu byose kumugaragaro was muziki tuma abantu bagenda bakikira babwera muziki tuma abantu bagenda n'igicucu nuko batigeze bakira iyo mpano y'umwuka wera w'Imana ngo iduhereze guhamya ko Yesu ari we Kristo w'Imana. Haleluya! Yes niwe Kristo wavuye ku Mana. Yesu niwe Kristo wavuye ku Mana. Ese ufite ibintu bya biguca intege, ufite abantu hano hanze bakubangamiye, ufite abantu bakwibutsa inkoko y'abandi, ufite abantu badondagura ibyo wabayemo, uzubabwira ngo twaribonaniye nawe ni umunyembabazi nishi cyane, twaribonaniye nawe ni umunyebambe ni umunyembabazi. Cyo gituma baza bivuga ngo uwo munsi tuzotangara ngo nitubona abo tutatekerezaga binjiye mu bwami, ngo tukabona abo twatekerezaga ngo bagiye kuzimu batageze mu bwami bwo mwisho. Walio wa kwanza watakuwa wa mwisho na aliye wa mwisho atakuwa wa kwanza. Haleluya! Bwana sifiwe sana. Yesu azahindura kazakayo akamugira umukozi w'Imana. Yesu umwuga wa Yesu nuguhindura amateka, nuguhinduramo umunyantege nkeya mu munyembaraga, nuguhinduramo uw'inyuma uw'imbere, nuguhinduramo umunyabyaha umukiranutsi. Nibyo Yesu azakora, ni imirimo ya Yesu si imirimo y'abantu. Ngwino umusange Yesu, ngwino umusange icyaha cyanjye nacogerejwe, genda umusangeyo. Haleluya! Genda umusangeyo bavandi, genda umusangeyo cyane, genda umusange yaho icyaha cyanjye cyogerejwe, genda umusange yaho icyaha cyanjye cyogerejwe, aho icyaha cyanjye nacogerejwe
genda umusange Yesu. Se turi kumwe ba? Turi kumwe nawe? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Impamvu ya kabiri ituma abantu batigira imbere aho batunganirizwa ngo babe bageze mu gihagararo cya Kristo n'ubwoba bwinshi bagira. Abantu n'abanyabwoba cyane, bafite ubwoba. Uzi ko umuntu azayamagira ubwoba ngo uyu mwaka nzoshira adasambanye, ubwoba bukamutsikamira akaza yumva arenda gusara mu mutwe, kandi ntaho yapimye ariko kama yumva wapi uyu ntuzoshira. Niki Bibiliya iravuga ngo bakiranutse ngo bazashira ubwoba, ngo bazomera nk'umuguzi w'intare. Imweze sicubahiro ba. Haleluya! Ubwoba bwa Satani, ubwoba bw'abazimu n'uru rugendo. Izo ndare mureba kamuzamona umuntu yire gitaba akarisubiraho, yirege inzoga akazisubiraho n'ubwoba kwa kundi. No kuvuga ngo haba hari intare imbere ye azayibona kumva ntanzira takatiriza, yarafunze inzira zose, ubwoba bukamurenga. Ubwoba ariko Bibiliya iravuga ngo abategereza Uwiteka, haleluya, ngo bazasubizwa mu intege, ngo bazambikwa amababa, ngo bazatumbagira mu kirere, bazaguruka nk'ibisiga, ngo bazogenda ntibazonanirwa. Bazabagenda baririmba iyo babagenda, bazabagenda babatikura n'amatiku mu njyana twabana no muri gardien. Bazabagenda baririmba ngo nawe isi yakiri inyuma y'ibicu, ngo gakondo yakiri mu ijuru ku Mana yacu. Ntanza ribayo, nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Ese niko bimeze ba? Duheze sicubahiro. Haleluya! Bavande, ubwo abantu bafite n'ubwiki. Abantu bafite ubwoba bwo gutakaza imyanya, abantu bafite ubwoba bwo kuva ku itopu, abantu bafite ubwoba nta bwoba bwarashize burundu. Ubwoba bwabaye impamvu abantu barikanga, abantu bagenzi kinyamugongo, abantu baracogora, abantu barananirwa. Bwana asifiwe. Ariko umwuka w'Imana yageze mu mukristo azamutinyura. Niki kizakiba? Ntazasubira kubona birabura, azayishurirwa kumenya ko Yesu ari kumwe nawe. Haleluya! Elisa sengera umugaragu we, amubwiye ati turashize databushe. Niki kitumaze? Reba Abasiriya nta wasigaye, amagare ba dore ngo bagose inzu yose barayigota, bagira uruziga. Elisa ngo aravuga ngo mwami Imana ngo humura amaso y'umugaragu, ngo arahumuka. Abona iki? Ngo abona amagare n'amafarashi byakomeye. Araririmba aravuga ngo nimezingirwa na nguvu zamo. Nimezingirwa na nguvu za Mungu, mimi nimefichwa, hawataniona. Bwana sifi. Abantu baracyakinga bagashiraho umwango, bakegeka isafuriya, abandi bakegekaho n'isekuru. Nimutinyuke, dufite igihome n'igitare kidukingira. Uwo mwami ni igita. Haleluya! Babwira ibanga rigezweho ryo gusenga. Namakuru agezweho aracyari masha, abantu bose ntibarayamenya. Nugusenga ukavuga ngo amaraso Yesu atugote, amaraso Yesu ku miryango, ku madirisha, amaraso Yesu mu ruhanga rwacu. Kera tukija kurwana naringira ubwoba kurusha abandi bose bo mu karere. N'ubu ngubu nije usurekira abanyabwoba bose ino muri Gralake no muri East Africa. Kwa gatsha kurwana kabwira uwo tugiye kurwana ngo dukuremo gukubitana imitwe ntisawa, dukuremo kuryana amenyo ntisawa, dukuremo gukubitana amavi ntisawa, dukuremo kunyorana ntisawa, dukuremo kuryana amenyo ntisawa, dukuremo gutegana za yombo ntisawa, dukuremo gukubitana imitwe ntisawa, dukuremo guhirikana ntisawa, dukuremo amangu misawa, dukuremo inshi sawa. Hasigaye iki? Hari cyasigaye ba? Buriya Satani, mbabwira uburyo Satani ari umuhanga.
Nimweze si cyubahiro ba. Satani numuhanga aza kunamo mu rugendo n'ishisha kurwana muri rugamba tubamo. Aza kunda ngo tubanze dukuremo ngo izina rya Yesu. Nimwanze mwemere ko turikuramo. Bibiliya iravuga ngo kuko ntarindi zina twahawe munsi y'ijuru dushobora gukirizwamo keretse izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Yeah. Intambara zose uzorwana ibikugoye byose shira Yesu imbere. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo nashize Uwiteka imbere yanje ngo ubw'Imana iri buryo bwanje iteka ryose ngo nicyo gituma ntazanyeganyega. Nashize Uwiteka imbere yanje mw'izina rya Yesu na kwa jina lake Yesu kila goti litakundwa. Muri iryo zina ibimuga biramuguruka, impumyi zirahumuka, ibipfa amatwi birumva, ibirage biravuga. Haleluya. Ni mw'izina rya Yesu. Mw'izina rya Yesu. N'izina ritazaritsindwa, n'izina ry'imbaraga, n'izina ry'umukiza, ni Emmanuel, Imana iri kumwe n'abantu. Ubwo bufite n'ubwiki urarudasinziriye kandi Yesu yaratsinze. Yewe mwana bavandi dufite Imana iri mu ruhande rwacu. Umugunzu w'intare urabunze muri twe. Umugunzu w'intare urabunze muri twe. Mande iyo ntare irabunze muri twe. Sindirano siyo gukodesha, simfizi twaranguriye, ni yacu bwite, ni inkoma mu rundi. Bibiliya iravuga ngo abayemeye bose bakezera izina ryayo ngo yabahaye iki? Haleluya. Ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Turabana mu rugo ntituri ibibyaro, turabana mu rugo ntiturabatirana, ntitugoba ntiturabapangaye, ntiturezwe na ba mama wacu, turabana mu rugo. Bibiliya iravuga ngo bakundwa turabana b'Imana. Nimweze cyubahiro ba. Kere huduma nayumvishe nzoza gukora hano. Nayumvishe kabisa. Bavandi. Ubwoba bwateye abantu. Umuntu akagira ubwoba akumva hano ndi mu bantu batankunda, ndi mu bantu batanshaka. Uyu munsi sindirimba ukagira nonega ngo numujinya afite naho afite ubwoba butarabaho. Sinzi bibaho, sinzi bavandi. Ya yes. Yes ari mu ruhande rwacu. Umubisha wacu ninde? Niba Yesu ari mu ruhande rwacu, ubwoba abantu bafite bwababujije kugira imbere. Umuntu ndasenga dupanga amasengesho abantu bakagira ubwoba, inzarika bakangika bentimida, abantu bagaforoda imitsima mu mago yabo, abantu bagaforoda amaji hano hanze n'amandazi. Mufite ubwoba bwiki? Nimutinyuke nk'abakristo. Iyo tugana uru urugendo surugendo rw'abanyantege nkeya, surugendo rw'abarwayi bo mu nda mu buryo bw'umwuka, surugendo rw'abazayifu, n'urugendo rw'ibiharamagara. Haleluya. N'urugendo rw'intwarane. Intwarane zizarugishamo imbaraga. Napiga mbio katika mashindano ndamarana mfite iyo mpangana. N'urugendo n'abantu bahagurutse, n'abantu bakenyerera rugamba. Atukuze milele. Umusirikare ya yo Amayurugamba amajwi y'abasaza ni kwa zamere. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bavandi musirikare wa Kristo, Bibiliya iravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana ngo nibwo muzobasha guhagara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Abasirikare ba Kristo bambaye inkweto z'amahoro arizo ubutumwa bwiza ubiteguza ngo bagerekaho umukandara w'ukuri barawufunga neza. Ya Bwana asifiwe. Mwande yaravuze ngo tumia akili yako vizuri. Fanya nini na ujue unalolifanya. Simama kifanya nini? Simama. Wewe fanya nini? Kisha ufanye nini? Jipange sawa sawa. Yo. Uvuga ngo bavandi turi mu rugamba. Barangiza aravuga ngo twambare gukiranuka k'icyuma gikingira igituza.
gukiranuka ni ingabo n'icuma n'ikinda abakristo bambaraha bakavogera gatuza bakareza no kuvuga ngo hoza amakuba n'imvura hoza amashahi na prone rwararangiye. Yesu ni furaha yangu amejaa pendo kubwa. Ni konda gendi bwami kumana. Abantu badasigara batera amagambo bakafata ubusa. Bagakubita bigafata ubusa. Kuragana he fiti yongana. Tuwa utinya wewe fiti yongana. Ibi bintu bamo abandi batabamo. Abantu bazamagukanga ngo ariko ngo ibintu uzubwiriza ngo abandi batazavuga ngo umwe yarambwiye muri iri kanisa ati ibintu uzuvuga atabagore bazokumara bazomara nabagize gute ko ntawe nzandya muwe nzandya mu gikana bwo nishuye none ibindi bankurikiyeho wowe ngo bazokumara kuvuga ngo satani afite amayeri yo kudukintege n'ubwoba ariko mana yanjye we haleluya tutaota mabawa tutaruka kama ndege Bishop kama amamagara ngo tubonane hano hirya kaza ngo tuzi ubutumwa bwawe uzuvuga ngo abantu ngo tuza bakwakira none haraho naje kuyakiriza se urabona ngo ubutumwa bwawe afete satani n'umuhanga gutera abantu ubwo ariko biriya yavuze ngo twambare gukiranuka nk'icuma gikingira igituza. Haleluya haleluya ngo twambare no kwizera kubasha kuzimya imyambi yose ya wa mubi yaka umuriro. Imyambi yose ya wa mubi yaka umuriro. Imyambi zinyura he imwe zinyura muri WhatsApp aza gukubita ka message ubwenge bukazima itaburi kazima wazugira ngo urasenga amasengesha akakugarukaho wazugira ngo urataramukumva urasa n'igikunga cyatobotse cyangwa urufuho rwavuye mu mwuka ukibura ubwenge bugashira wazugira ngo uratarama bikanga nakajambo yakubwiye n'ibintu wabonye bavandi n'imyambi yo wamubi yakumuriro n'imyambi yo yaravuze ngo mwami ma ngo ukebukisha amaso yanje ngo ye kurora kubitagira umumaro. Sezeranye n'amaso yanje none se nabashante ya wana sivi bavandi ntabwo babuhari muri urugendo ko turashibwana ntabwo abandi barabakanze ngo ntuzufasha abantu ngo we ntuzusirimba neza abandi barababwiye ngo wewe ngo muri groupe ntibazakwemera neza ngo nijwi ryawe ngo riragoye kabisa ngo haba nawe ntigiye kunezeza nyiraryo abandi barababwiye ngo wowe ndibanakuzi muri groupe ni bande naje kwimenyekanisha nababwiye ngo numwishwa wabandi ko ndajibwami kumana uwo nkorera aranzi nuwanje nanje nduwiwe aranzi nanje ndamuzi turaziranye nawe ngenda hayo yaravuze haleluya haleluya ngo nubwo bigoye gusimba umwonga ngo nziko simbana nawe ese siko yavuzaga naho bigoye gusimba umwonga Nazi yuko nsimbana nawe ya Bwana sifi bafandi turaziranye nawe nduwiwe mumubwiriza asa mu ndirimbo ya Salomo azavuga ngo ndi umukunzi wanje nawe ngo nuwanje nduwiwe nawe nuwanje aranzi naje ndamuzi ngo umukwe n'umugeni bazabahamagarana mu mafu ya nimusi ngo bagahamagarana mu rukerera haleluya haleluya ariko abantu barabakanze barabaremura birashira abantu barabamara abakiranutsi bazashira ubwoba bazamera nk'imigonzo y'intare n'impamvu wenda turangiza nabatindiye mwihangane n'impamvu ituma abantu batigira imbere aho batunganirizwa rwose Bibiliya yavuze ngo twigira imbere aho dutunganirizwa rwose muzi n'impamvu ikurikiraho Bwana sifiwe. Baza mugenzi wawe ngo suzi iyo mpamvu yindagiye kuvuga. Urayizi se? Bwana sifiwe. Impamvu yindi kurikiraho abantu hano hanze bagowe no kumenya ibyo abandi bazabavugaho badahari. Ntakaririmba hano bongorera nariya akamaremuka. Kuriya bavuze gute? Ko ntambutse bagaseka niki basetse ejo ngo twababonye bari mu mugi bombi
ndetse ngo namukanaka basangayo ko baramvuze niki bamvuzeho. Mbabwira ikintu gitoya bavandi, abantu barahangayitse ngo no kumenya ibiri mu mitima y'abandi, hano kutwanganya abantu mubona banganye bataramukanye, no gukeka ibyo abandi batabatekereza. Ariko ndagira ngo nkubwire tuzomenya ibyo ntekereza. Dore nambaye ikoti, harimo isimisi, harimo igituza n'imbavu, umutima uririya hafi y'ibihaha, nubwo wo kwinjiramo ndi wo bimenya. None uzuvunwa niki? Uzomenya ibyo ntekereza, ninde uzobikubwira? Haba nubwo worara nti wo byumva, haba nubwo boshira amabafuri igihumba nti wo menya ibyo ntekereza. None abantu bagowe niki kumenya? Barahangayitse imitima ntituje, nguko bari guko abantu bazabafata hano hanze, ngo kure bazabanemera, ngo kure ntibazabanemera. Dufite intambara hano hanze n'abantu ngo twemeye ubukristo bwabo. Ninde wakuye ko mbupinze ngo ntimuza mutwemere? None nije uzawemera, nije uzuwakana, nije ugira urufunguzo rw'ijuru ngo muza mwamugira ngo nimwe muruta abandi ga bose. Ninde turuta? Bavandi muzi bene ivyo bitekerezo hano hanze biratugoye cyane. Abantu baracunganye no mu rusengero, abantu bavuga bukeya baterekanye n'amenyo akurikiraho, ngo baracunganye ngo ntibazi ibyo abandi batekereza. Bene ivyo bitekerezo ndangiza ndababwira ibyo bizabibyara mu muntu. Ubwa mbere umuntu asigara akora ahanganye no kunezeza abantu, agasigara akora atakinezeza data wa twese, agashaka uko azonezeza abantu. Sinzi inzira zose zigana ku butsinzi, ariko nzinzira imwe itarara nzira iziyobya no gushaka kunezeza abantu. Nzinzira imwe idasubirwaho itarara nzira no gushaka kunezeza abantu. Nezeza Imana, abantu bazizana. Shimisha data wa twese, ibindi bisigaye. Uzobuza abantu kuvuga, baguze koka zabo ntibakwitabujeho, biriwe bicaye nta kandi kazi bari bafite. None amamega naya uzobabuza kuvuga muri isi, ariko umutima warahagaze, tukinezerwa, tukicishima, usigaye warahangaraye kakoboyi. Sinzi uko bavandi nimugaruke. Bibiri iravuga ngo imigambi y'abantu ni myinshi, ariko y'Imana ni izisohora. Haleluya, haleluya. Bibiri iravuga ngo erega nzivyo nibwira kubagirira ngo ntabwo ari ibibi, ahubwo ngo ni byiza gusa. Imigambi y'abantu ni myinshi, ariko y'abantu ni izisohora. Iyo tudatumbira Yesu, iyo tutareba Yesu, tuba twaramizwe iteka n'ibigoye bya Satani. Iyaba Uwiteka niwe waturinze iteka, tuba twaramizwe iteka n'ibigoye bya Satani. Abantu gupanga amanama yo kunaniza abandi, abantu bagapanga amanama. Nuko hari kamera gwe n'umupolisi waje mu ikanisa, iratubangamiye cyane. Iyi ngiyi yadukoreye igitangaza, yamye dushira ku mbago ntitukinyagambura, ariko waratugoye kamera. Ibyo dushaka kuvuga se turacyabivuga, yamye duhagama. Uyu n'umupolisi waje mu rusengero mubi cyane. Hari ukivuga ibyo ashaka se, yamye duhagamira tugora cyane. Bavandi hano hanze abantu n'abahanga bari mu mapuci yo kunanizana. Pastor runaka tumunanize bakamupanga za CRD. Ayo makuru mbambabwira n'ukuri kw'Imana data wa twese. N'inama ziba zitegurwa, inama izo nama izo nizo nabwiwe n'abazibayemo, bakambwira ngo twari muri iyi nama iyi yarabaye twapanze iyi. Ariko ndagira ngo mbabwire imigambi y'abantu ni myinshi, ariko hejuru ya yose hari imigambi y'Imana. Haleluya, haleluya. Hejuru ya byose bavandi hari imigambi y'Imana. Iyo aba Yesu atari wari mu ruhande rwacu, ubwo abanzi baduhagurukiraga, ubwo ababisha bakoraga amanama, tuba twararimbutse. Tumugire ngo amanama ni ayandi tuba tuyamo 28
ntabwo ari yoyoboye amatorero. Ya yandi abantu bose batangaje mu paruwase harya ntabwo ari yoyoboye. Harandi manama niyazayobora. Harandi manama adatangaje. Hari ibindi bizabivugwa iriya bibi. None uhagaritswe umutima niki? Dufite Yesu. Uri Yesu. Bwana sifi. Hallelujah! Yeah! Rabani ngo azana igitero gutera Yakobo. Ntimurabisoma mu itangiriro ba? Ngo arazana igitera mukurikira amazi misitatu. Ngo buca amusingira marayika w'Imana araza aramubwira ngo Rabani gasopo. Yakobo n'umwana w'umugaragu wanje. Kora mutima yanjye. Umwana wa Isaka na Ibrahimu. Tugira icyo utwara. Tugira icyo umutwara. Imana ni umuhanga kurogoya imigambi y'abanzi. Ni umuhanga kurogoya imigambi y'ababisha. Bibiri iravuga ngo nuko Dawidi ahunze ngo baramubwira ngo asuze ibyo Ahitofeli arimo na Abusalomo. Niki ngo yamugiriye inama zo kuguca ibico. Dawudi ngo aravuga ngo mwami Imana idakiranirwa. Ngo urogoye inama za Ahitofeli Imana yaje. Urogoye inama za Ahitofeli Imana yaje. Hallelujah. Babandi inama zo mari cyumweru zigasambagurwa n'agataramo gatoya k'iminota 15. Mwami Imana urogoye inama za Ahitofeli. Mana urogoye inama za Ahitofeli. Kandi mbabwira irindi jambo risha nayo nande makuru agezweho. Taranasoka ni hakisa. Imana itagutwikuruye ntabandi bo gutwikurura. Haba nubwo abantu bozana ibiti bagakurura igitenge kigutwikiriye. Nubwo bozana ikoti bakarikuruza kamyo na rukururana na tracteur. Tibo gutwikurura. Imana igutwikuruye iba yagutwikuruye. Naho ibyo abantu bazabatwikururira ubusa. Bazakuraho siyari Imana igashiraho sepeya. Bakuraho sepeya igashiraho ijya yindi ni yihe ni wagise igashira ikindi bagira ngo barakora ikindi Imana igashira ikindi. Muzotinye gutwikururwa n'Imana. Muzotinye Imana igutwi. Hallelujah. Ese turi kumwe ba? Nani umusheke igisimbo sari. Nacu umushekara ariko ndifata. Konda je mu myaka 50 kuma gutarama nsirimba si byiza. Kandekera aho ngaho. Ya. Rabani se arikindi yakoze. Rabani harikindi yaragikoze se. Ngo ayisanga ashitsi, yahinza agashitsi, asiga ingabo, asiga abantu, ngo agenda wenyine uko yakabaye. Raba uracyakoze kirabana, ntacakora. Imana yacu Bwana sifiwe. Hallelujah. Imana Bwana sifiwe. Izi niyo yonyine igira ububasha n'ubuhanga. Niyigira karyo, niyo yonyine igira igipahwa ibeshe murayizi. Niyo yonyine izi gusibangatanya imva z'abanzi. Baza bakikura imyobo 1.80 m. Imana ikazana igipahwa ikazihindura ubusa. Ikazisibangatanya zose uko zakabaye. Imigambi y'abanzi gafata ubusa bagategereza ko tutazabyuka. Bagasanga n'undi mwaka turacyahari. Bagategereza ko tudakingura, twajya gukingura tugakwamisha tugakuraho ni kare bugacya turi amahoro. Ni mweza cyubahiro ba. Iki kibaha kubera iki mufite ubwoba bw'ibyo abantu batekereza. Ibyo abantu batekerezaho kamugira umutima uhagaze kuri yase bafata kuri yase baracyanemera kuri yase baracyavuga ariko kuri baracyanizera bavandi uzo utakufa bure mimi nakwambia utakufa bure utazekea bure sasa komeze hakintu uzogeraho Bibiri iravuga ngo niba ntacyo imitima yacu dushiraho urubanza imbere y'Imana ngo turatinyuka kuza imbere y'Imana. Niba ntacyo imitima yacu dushiraho urubanza. Ndaje Yesu nakwitabye uko ndiko sunemere. Ndaje Yesu nakwitabye mukizuna kire. Bwana sifiwe. Amen. Imitima tituje abantu kubaribaza ngo se ngukure baramvuga iki ngo barantekereza iki nduzobimenya uzorinda ufuta bimenya uzomenyira imitima y'abantu. Abagabo ntibazi ibyo abagore batekereza, abagore ntibazi ibyo abagabo batekereza. Umuntu ndazi ibyo umwana atekereza, umuntu wese Imana yaratugabira kiranura iradutandukanya uko tudasa mu gahanga niko tudasana mu mitima.
niba utazi ikintu kizogutagangaza ubwenge bugashira ugasaragurika ukazutigana mu muhanda nugushaka kunezeza abantu bose uzonezeza abantu bose bashoboye na Yesu rikabara neravuze ngo na Yesu ngo yakoze ngo abapasteri bafite inshingano ngo na Yesu atashoboye zo kunezeza abantu bose ngo na Yesu atarazishoboye niba hari abantu bagowe bavandi ariko abapasteri baragowe ni turuko abakristo ijana nibibaza ijana nibyo bakunda ijana bamwe bakunda ngo dushika bamashira mu vuga butumwa abandi ndi bakunda bavuga butumwa 30 bakunda utazuzi wabo abandi tibakunda igisirimba abandi ijambo niryika utwaryumviye abandi gituma batari mu kuduhamagariza inama buri cyumweru abandi nimusigaza abagabo abandi bazadusigaza buri cyumweru abandi runaka kuriya niwe babonye ngo ari uyobora abandi ariko se kuriya abandi runa finalema uziga bunezeza abantu bose se uzobanyura bose uzobashimisha bose shimisha umwami amen yewe mwana w'umuntu yakweretse ikizi cyari cyo cyuwiteka gushaka no kugendana n'Imana yawe pastor ngo jewe ngo icyo nza nkwangira ngo kuzugira kurya icyo nyine nico abandi bagukundiye ngo kandi ngo jewe ngo reka kanisa ngo kizonkuramo ngo nuko bazabagira gutya abandi baje kwiruburamo arico bajeho arico cyabazanye none tuzogira gute umuntu uzumusigaha niyinga wagaruka ugasanga ageza ukamusiga niyinga yarateze amaboko kutumweru gitaho ukamusanga yicaye harebiri none jagenze biti namugize guteba ko tandamukije neza ni gute namugize we ariko mana yanje we ni gute namugize we tuzobimenya turi muri we tuza shaka Yesu niwe nshuti dahemuka amen shaka Yesu ibonanire na Yesu vugana na Yesu ese turi kumwe ba ego haleluya shaka Yesu muvandi ntumwaza bambwira ngo uzutinda cyane abandi ngo uzawirega cyane abandi ngo uzamuvuga ibintu mwizina abandi ngo basaza ntibagaza bavuga icyaha mwizina ngo bagazavuga ngo nibindi bibi byose ngo ibintu uzuvuga abandi ngo uzawihuta cyane abandi ngo ariko ngo iyo haleluya ngo uzutera none finalema murashaka ngo nze mvuga guti murashaka ngo nzoceceke kandi nabwo uzuceceka bakavuga ngo yarazimye ngo aracyari wa wundi se ngo yarashize mashi wayi none se tuzogira gute bavandi tuzonezeza abantu ryari tuzonezeza abantu mukwa kangahe siko bavandi ntako tuzogira shimisha Yesu Bibiliya ivuga ngo niba Uwiteka twishimiye ngo azatugeza muri cyo gihugu haleluya niba Uwiteka twishimira bavandi niba Imana itwishimiye izotugeza muri cyo gihugu nta bindi turiho bavandi abantu barahangayitse mu bwenge ari icuri bitose bigashira gasa no ngo ikahwa energy yo mu bitekerezo ngo abantu ntibakimwumva ngo runaka yaramuhamagaye ngo ntiyamwitaba yari yahisize yagiye ku isoko ngo yengo kuri ata ngo nukuvuga ngo nawe ngo yagiye mu bandi ngo nawe ngo guwera none ndamuzimisha kura uri mu biki nduziyo bavandi abandi akava mu nzu yisize yikozeho agahita agenda gushya mu mugi ngo ko turamureba dufite ibibazo byo kwishura amazu y'abandi dufite minerevare y'abana nawe waneze ngo ko turakureba ugataha tutakubonye bakambaza ngo se ndi wamubonye ndi pikwimana y'umujuru sinigeze mu niwe naje kureba inzu y'abana izoyishurike inzu y'abana izoyishurike niwe ungenza niwe wankuye muhira ngo kuriya abandi bararuha akifotoza ameze gutya yamara kamakubite kuri Facebook ngo abantu bamukomanteho yamara kazarunguruka nguko bavuze kurapima ibitekerezo by'abantu bamwe bazobwira ngo uri mwiza hatari ko bazi abandi bawubwiye ngo wambaye neza siko bameze tuza wifotoze kamwe kanyuma tuzonyuza mu bantu wa munsi tuzaturirimba ngo maze abavyeyi babo n'abana babo ngo n'abavandimwe batandukanye na ibindi byo kohereza iri yangu isi kuvugeho ariko muri bazima mu mutwe umuntu azayohereza ku isi ngo imuvugeho kuriya nubwo bafite n'impagara zo mu mitima
kweli nukugira ngo bamenye iki isi yayibatekerezaho n'iki yabivugaho. Ariko mujya mushaka kumenya icyo umwami abatekerezaho, mushakashaka uko mwamenya ibyo umwami Imana ashima. Haleluya! abarivyo byiza, abarivyo muzaje mukora bavandi, ntacyo muzokora. Enendeni kwa roho hamutatimiza tamaa za mwili. Enendeni kwa roho hamutatimiza tamaa za mwili. Muyoborwa n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Muyoborwa n'umwuka. Haleluya! Haleluya! Umwite Yesu akutawale maishani mwako, akuongoze atakutosha kwa mahitaji maelfu. Yesu azayinjira mu bugingo no mu mutima. Yesu akuzura ahantu hose. Yesu akuzura makwe yose. Yesu akuzura hose. Umuntu akaremba nje numva mbagizwe n'uwo Yesu namenye uhane wagisubizo cy'ibibazo byacu. Nawe urahangayitse ng'ibyo abantu bakuvuga, urahangayitse kubyo abantu bagutekerezaho. Tuzobimenya habe n'uzoja ku musozi ukagwayo, uzopfuta bimenya. Tuza shaka icyo umwami akumenyaho, shaka icyo umwami hakuvugaho, shaka icyo umwami hagutekerezaho. Shaka kandi umenye iri jambo ngo imigambi ye nizasohora. Imigambi ye iri hejuru iteka ryose, imigambi ye ihoraho. Erega mani ibyo untekerezaho iby'igiciro cyinshi, inzira zanje niwe uzimenya, kwifuza kwanjye. Duweze si cyubahiro ba. Haleluya! Haleluya! Kandekere ibyo bindi tuzabivuga n'ikindi gihe. Bavandi no kuvuga ngo izi ni impamvu bire yavuze ngo twigira imbere dutunganirizwa rwose. Ariko amateka na pase yacu aho twanyuze n'ibyo twigeze kubamo biratuboshe hano hanze. Duhora tubyibutswa, duhora tubibwirwa, duhora tubitangarizwa, byaduteye gusubira inyuma. Bibiliya iravuga ngo mumenye ko basubira inyuma umutima w'Imana utazabishimira. Umutima w'Imana tuzabishimira. Twebwe nti dufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kuja imbere kugira ngo dukize ubugingo bwacu. Haleluya! Goba ni bwinshi cyane, goba ni bwinshi cyane. Abantu baradandabira ku perezida bw'ikora ariko baradandabirana, ku bukondi ariko baradandabirana. Goba bwarabarenze. Intwaro z'Imana emi yazina rikuruga ntitwa turivuga hano. Ifukeke yaro rivuga hasi. Intwaro z'Imana Bwana sifiwe. Ubwoba ntibwegetse mu ntwaro z'Imana. Ijambo riravuga ngo intwaro z'Imana, intwaro z'Imana. Munumve neza gatoye bavandi, intwaro z'Imana zifite zine zigeze gukora, ariko ngo zikirisha zotabara muri isi zikubika zigasiribanga. Imwe muri zo ni wa muhumetso Dawidi yicishe Goliyati, ngo wakoze ibitangaza. Nanone uracyari musha, turuma turahonga, ntuzumuka ntuzubora. Ni musha, ni musha. Iya kabiri ni kakasaya Samson yicishije Abafilisiti. Uko kari gafite imbaraga. N'ubu nyine mu kwamuna, n'ubu nyine naburagara, n'ubu nyine Kampala karacyakora ibitangaza n'imenyetso. Intwaro ya gatatu ni yamburi n'amagondera Gideyoni yatabaranye mu rugamba. Uko yatsinze Abamidiyani kugeza nanone zamuri n'amagondera ziracyakora ibitangaza n'ibimenyetso. Haleluya! Uko yankoni ya Mose ngo yabiciye bigacika mu gihe cya kera kugeza nanone inkoni ya Mose. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Hirya yazo ngo izindi zitarakorwaho, ariko ngo ziteguye gutsinda wa mugome igihe cyaricyo cyose. Ariko muri izo za mbere n'izo za nyuma ubwoba ntabwo burimo. Ubwoba ni intwaro ya Satani. Isake mu mutima urebe niba hegetse mu ubwoba. Uzomenye ngo wasembereje Satani aho yegeka intwaro yiwe. Uzomenye ngo iyo ntwaro ntabwo ari y'Imana, ni intwaro ya Satani. Ni intwaro ya Satani. Habe n'umwana muto wize gusenga Imana ntabwo azogira ubwoba. Azagira gute? Azagira gute? Muzani makuru agezweho abantu benshi batarayamenya, ariko ndababwira ntimukayavuge hano hanze. Kurya Goliyati n'ukwamagana no gutukana gusa n'iterabwoba, kurya ntabwo amana rumwigeza atsinda. Burya nibo bwari ubwa mbere. Cyo yakoze gusa yaromonganye birangire bamuciga ihanga, ariko ntigeze atabara, ntiyatsinze, ntiyarwanye, nta hantu yatahanye ikamba. Habana
byibura oreba na Hamani ngo niwe Uwiteka yaheshaga kunesha, naho Goliyati we ni ibitutsi no kwikokomora no kwisaza gusa, ariko nta rugamba uru rumwe muzosome biriya muyihindagura. Ntaho Goliyati yatsinze, niyo yatsinze. Haraho mwumvisha yatsinze ba Kristo, haraho yatsinze, haraho wari wasoma. Ntaho niterabwoba gusa rya Goliyati, ariko nta hantu na hamwe yigeze atsinda ariko Yesu, izina rya Yesu bavandi, mwizere Yesu, murwanye Satani nawe azabahunga. Mwegera Imana nayo izabegera. Murwanye Satani nawe azabahunga. Mwegera Imana nayo izabegera. Mwigira imbere. Niki gituma wahoze muri marché sur place? Niki gituma watangiriye ari hukiri? Watangiye kugeza none nta rugero wumva, nawe uripimukishaganya ukumva tuzawunguka tugere imbere. Reba icyagutanze naho wahagana. Imana idufashe. Amen.